ya drop ye di twem tamale die bibi akiyai ade na sino awrefo ani bu ama Ghana football se Ghana football say dia na body future yes supporters say come and prefer say say prefer to get safety ama my security we are not patronizing any effort bibia man champ no any way say ama MP no am go for no body former MP sorry forgive me former MP no ayaboni team say o can some no ya jino Baffour is not Baffour ya say ya prosecute ya for na mama branda ni amom kan ya no man ya yen ni afri bia bia we are saying here we are talking as supporters say yes supporters adie be fa football ho bia no ye no ni bia and we make sure say better yes stakeholders ni team na ko ball na you talk to our team management you tell them our position so if they are going we are not part of them we are talking as supporters that be Baffour what they can we are not controlling the team either they play or not and yes we are supporting them but if they are going to play without the name that can say who say a process for me and then baby yeah come up to him they no be yani Ghana football ni bia ka ho they don't pass yeah you have from a net and you say you can't Ghana football bia ho bia if you are any be come ye party as agency no ya ehwe ha atra ho de ne abesi ba kwasi ye ni de ko ba ko be sa sibiem e betu be sibiem nsa ohini otu pompe basa say ye wo be ba na so je timi trati e ma ya de sia ewu e ma hwe akra because of 3 points na keri ti bi pomo na ni hu sa bia ye ni ha support pridi na o paji 83% be wo and popo kebia kebe bibi eri tu akra mai ye no mu ni asem kra ye ni mu ni bibia right abusiafo mame momoko aba arefosam a wo hwei enra me be draw update de mamu mo amohwe me wiase afa na nya had the reason to me pacha me obi akwa aba na enra yenua nana Pooley arefosam a ensu atreman e wo Bono region won mo de ye no a wo ma gene nkwa firi nsem a me di hu komo kire mo sa enne metena se be di hu komo no mekọ na me ne Kotoko company fo ni bi edi nkomo wa ahoma no so wo hu na mabisa wo mo exactly what happened na stay here and then ensem bebre wo mo ho gina so ma me basisi a na me wo opani ba ko wo ahoma no so me ankasa me boss no me nua pani no me ne esi mo ache chairman of Osu Ware chairman me mo akwa baba the reason show so Washington DC America na anopedia me misa nyeboko arahuwa na nyina yewu mo Pooley enra wadama mo call nsu atre ekoball mo match no wadama die ne si yankasa ba ya brante enipa bi ye ne domo a wagene nkwa firi ne nsam mena medase die si ya ne se era na Kotoko ni nsu atre ma wo league match de bia ye no ye kokudru na ye kodru no ye di ye team bash na chi ntini ye boban se omonye in place ni bibia nti yesi ye na ye pese bass no ewrem no na achitafo e wo pese bass ni bewrem e di pinchin mo na no na brantie ba ko a omo kire se on na ye club ni CEO o kire o de right I'm say ne line him why but ye ne begas bacho enipa wo ka say ona o the picture da so no nti odena no kire se Pooley ba wa bakuru mo no nya de a obesako nti ya na ye fa ne se ye ko bo ma hisasa ne ma no etasisi na anyanwa se ye bobo na akuduru ba bi a players na antem akasa man to kwasi park ne so the say mu no na former MP or sa area club ne dia no okay o see from a call park ne so
Chama wadama sabe wabo penny bi di wo wadama o penny no wo kaso e former MP no ni dini de say Hello chama ba jote menka yes sir aha na me bisa say wabo penny bi di wo mti abotre nipa no wo ka no wo se ye friend say de wo bo ni dini ye friend say MP ananu ya omutu no ebro ayi sunya na hoyi de your friend no Ignatuis Baffour way na wo kana asem ya na Ignatuis ya na yes ono a oh okay to asoma me chema de to asoma me chema solo to asoma me hello chema solo why na je say obefre kwesi apia kwesi apamienko na onko kan supporters ne down ana ye ka say de be manenko cause ye bo first half we na okoro mo so mo manenko e de sabre pinche aba na sa okoro na so be ne bibia ye hu e de ka sa no kwesi apia te ase ama o ye na bi se onko e de papa no free so a oba no na Pooley ka jara ba say ma kwesi apia emma asama Pooley ka ya no ahwana of start fair supporters e wo ahwana say omumra no mi Pooley free park na so omuma na hwe ball ne bi ya ka wi asa asem nyina wo say chinchina omuma na hwe bi ne say ya so sabe ye ne bai e die nya na mfa na mamo na yerim de besi ye tumi yesa any business reason here day I was say I want to ask you say MP Ignatuis na ikasa okay na Pooley aka kire ne say o ma kwesi apesi form Ignatuis aka kire o say omunyi Pooley pia bonten de o mo de kwan bi o me waso mbe yine pia bonten it is very heated argument ama ye mu kakra do point bi be say okay Pooley akola papa de pay is the Pooley kind pa aje papa de da onko no papa de chew na so dwuma na mo ebo ne enko ye papa na chew ama na ti ase se na oboa on ti ase aho ana sa pinche no start enti entokwa no ekoswa se na yo hwani hu so smart girl bi ese girl no ye dwuma papa na radio station enti oba no shada be pim chairman less regional chairman ana me signal am so monya careful na ngofo no mo mi ni business so monya boni ombedi enti me mo bi anka obi ahwe it's not bra for regional chairman no so man hwe ball ni bi so nde opia bonten wan hwe ball ni bi ana one of our personal security so man hwe ball so opia bonten e ni e tokwa e beba so a bi ana park ni wo wiram ana security o hodo o ma compromising to bi enu a obetumi aye it is ya kan say ye sebre no akoshe ye ni aye nsem enti Christopher da manya efu pekwa bi fa so pie ana ye so a special securities ni bi say omo pie no mo ko ra bonti so obi eni wa na say Pooley na target nti no na ye ma omo pie nko no nko sheka bi no mo nyina na nche akobro say be pon no mu no na ke tuka na ye ko ye ma Pooley bi ena Ignatuis na sa frɛ girl na osoma na ma na ba ho it wo ene the CEO no ena ko fa abranti a wode sika be wo Pooley ne bae it according to personal security na no also bu pie na no mo hia girl ena again ye said ode ade ye bon ana Pooley twin ana abranche the fan echi na ode sika na do chairman o me ba wadama gina hase na
former MP a your friend Ignatuis Bewe a mombo ni samu allege say enra wo park obi say be wo penny na munim no di asempa no kan ya wo de waso te nra no a ma nyina so say na no asem ne de Pooley ewu aba no di asempa no kan Pooley pa so ka se o ka asem bia dabi asem bia ni ho ba ka asem bia me di ehun ye nse ni table no ba bi o moda na nye eti no ma yo ma je se kwan bia so say you say you o mbe so be wi ni match no ena de sa ni ma we nyina bai wi ye no free ha so bia ye boni nti ye nkwaje ne kran free ni nsem ene bi si ye no odwene ho enye ye o ti ase so enti anode na chama solo wadama openi ya we former member of parliament e was nyane wese your friend Ignatuis Bewe de ne ye no woyi na di ma mo mpanimfu a mo di tim na mu ko ne hunu se no ne manante ekoye sa o se tama ni si ye what is say omo me ha ase edi Baffour wade odi asem bi aka obeka so onyo no e ono ono ena na weta baako ena ni siu omo ye sale kabo mo ye sale we have pictures, we have videos, evidence, everything. And they all know. Right. Chama Sole. It is a say no. Ene minim se mensantro my ensantro phone share mu e wo menhia hemfie Regional House of Chiefs. Edi ensempoti pa na mode ato Ghana aban ene bambofo enu police service no. Ghana man na so sin obia. So police fire my so my investigation I already say my evidence be on here. Now I'm from Ghana. So then no. Kotoko supporters. Ghana football na ya body here. After some that be you no yen kan obi. Eti moyi mu free Premier League Ghana Premier League moyi mu free for now. I say him come match na kan ko. Right. Na eba ne say no monyankra bia free police service no ho na say e bia the IGP na say security service monyankra bia free omo ho na 10 minutes ago national security for fire you know what you Right. Na yenua no na munu a okohwere ne nkwa wo enso atesese no na munu wo hen sese yi. And after that you spend about 4 hours so you reporting officially to more divisional police. After that I also say how much we have for body my into the person yani. So all the person answer make a small prefer how motion yani. The circles members of motion yani maka mo ye enyama also mo ye. Na you're taking it from the Jacano, ye German national security na aban. So me no my so manya na me obi bo ha be ya no Right. Chairman, where do you mean celebrate in Sarah Huaba, Kotoko Nyano, yet a senior, but nemum, openia oboni di, Usisu dia say, dear mo kana moka say, Baffour, only my dear will be. Right. Okay. Now we crown our time. Say, Miss say, money sound science water is water. Ma, mo sa bo bomu e how ni be payana. And this is the first time. Right. Chamasolo, mami na was wrong. Bibiani amesa ba onje bi wa me that's why. Right. Okay. Abusia
openia wada so yi enne wo mo ye mesentwomfo nhia mu ye frɛ no Chairman Solo saa na me frɛ no na wo mo na yanka ne sɛ ɛyasɛm o ɛyasɛm pa ɛyasɛm openia wada so yi wo na me ne di nkomo sesi yi wo mo ye press conference bi enne yi wo menhia me ne wo kasa yi ɛfa ye nua ya wa free mu yi a wo ha yi na ne no kure ne se wono mabɔ panin ya woda ha yi a ye frɛ no Ignatuis Baffour was a former member of parliament na ono na nsu atre mind FC ne ye ne dia asɛm na no den in fact a interest allegedly fi sɛ na meni ho wono mo na ɛka di omu ken sabi opani so oda so yi chairman so le ya me friend sesi yi wonom ne ne omu ye nsantwerofo nhia mu ene wonom abɔ opani ya woda so yi Ignatuis Baffour Awuah sɛ asɛm a wɔka ya woni Pooley enya nkasa bɛsɛ sima baako bi no ena akɔfa ba ma yi wo de aba waka ne de ejama posifo santiman penifo Kotoko penifo na yentie enne no nsantwerofo nhia mu no a wonom ye no na yambra sesia ha the reason so mo akwa na mpacha wo ba shepe na fe ni ahya se nsam no dɔso na ye de enura ye nua ye wafiri mu mo won sika ku no no ene ye de hya se ye nti asem na me a me show video bi a kyerɛ me ba sesia bia bia ka ho ya do part ye you have free from net and you say ye ka ga fo bia ho bia and you ba ye bi koma ye ba tie sa je na si no ya ye ha atra ho de ne abesi ba kwasi ye rim de ko ba ko be sa si biem e be ti mi ensa ohini otu pompe basa sa ye be wo be ba na su je ti mi trati ama ya de sia ewu ama hiri akra because of 3 points na keri ti bi pomo na ne hu sa bia ye ni ha for prili na o paaji 83% be wo ani popo kebia kebe bibi eri tu atremai ye no mu ni asem kura ye ni mu ni bibi aye no mu ma be ku nipa eti se so ma je se o ma wo bo na right eti someone penifo shi on mo kan ya it tells you say no krim wono mabɔ opani ya wo former member of parliament ni dini Ignatuis Baffour Awuah say allegedly enkomo bi a wodi ye woni Pooley nkasa bi e koye ena ama ne nkodaa ede sekan akɔwɔ akɔdai yenua ekunu opani waye mrahye bedwani menya sure se opani a watifia duru sei na Kotoko mpenimfo betimi aboni dini se ono eka ho anase wono ne hye ne nkoda kutupa hye wo magina wo machi said wo kana allegedly me choose me words very carefully because mrahye bedwani die onimra ye day bonti football ti otimi asamna no den me ba sesia me ba sesia bisa utie nsɛm a wɔn mo kano a ɛha adwen utie nsɛm a menhia wɔn kɔ hia mu okumase na Kotoko fofo mpanimfoɔ nsɛm a wɔn mo kano ɛkyerɛ wo sɛ ɛha adwen wode yɛntie yɛnua Kotoko fofo mpanimfoɔ essentialfo hia mu a wɔn mo yɛ me ba sesia o ma be shoma ko ni se ko mo rara dam tebe ye ji ye de mo bi asem ye fi asem ha anya be so be jan e bi se yen ye to me pesika e nya ka ye wo do se so ni se be nya do me di echi but o hine e ma e kwan e me fa ko ma nya de se ye enti da bi a ye bi ti o hine echi ye ti o hine no ye to anamo ba bi a we are fed up. We are telling football and all the football teams there, Kotoko, we are coming out strongly
the woman come so jamaya, you know better. O ma jamaya, you know be so for them. Yes, sir. Ignatuis Baffour. So my way, you do baby, I say. Right. Eti continuously. Ena the chairman ya menene kasa chairman solo. One mo bo Ignatuis Baffour Awuah edini say. Ono being the team owner no. Na no asem ama enipa bon for the second akwo Pooley Nana ya Frank Nana ya Osei aka Nana Pooley. Now empanimfo ya asem mo ka say opanini fi say omo ka asem bia gu ne ho fi a on take omo on say enran di bibia nsi wo ho no mo bo ne din dia. We are expecting him to come out early as possible so be clear no home. Because how on earth and a whole former MP utimi any a whole just a supporter, a football supporter and ninya I mean kasankasa na said you more can say oh emanante bi ba won nche wo mu free wa akọ ya na ye de se omo de se ka akọ wo boy no e wo gate e chi e interesting ebusia mesre wa like video we ma me nnensam wo ha o nnensam bebre wa say you better drop secrets of videos e wo ha ma on ti mesre wo like video no ma me ye nto aso me ba sisi a and you have one baby o my man so say o my man o ni mi ni secret e chi obi a me bo se sana tie dia Ghana okofre ma ebe kum Pooley why the weka and afi ye go rested mo enipa na obe attack and say ene Pooley one by one sound go back general manager why general manager of the club no manager but papa security police officer emphatically what can I say Pooley and Sankoba. And a good point, me am confronted papa. I can't just papa me no move to go. Papa ya no free. Me confronted papa me no free. And now me last week ya no visit my 1 year. Ne papa ne ma me ye go bi. Me no bra person ya take the boy. E papa me no mo nya sa. Me ko ka sa che no. And on status one can support us in down. And do baby, gay and friend black china or some money. Black Chinese. Now also on my target Chama Damena and a Chama less. And I could do it be flashy harbor. And I'm a teacher girl or Mocasas. Number call again and really about the Chawa to Munai. Somebody else are doing. Let's say the Awuah. At the end of my the same girl, and then CEO said, manager, they will do everything. General manager. Oh, my God, say, the same people, and a try say, on my attacking a Christopher the Benane, Alex. So, the two guys, because of Christopher, the PA, of a chronic one thing. And I'm a catcher, Chamalas, I'm not two step by them, Davis. Eti emu on sample for na tama opium die dia make say Ignatuis ya we ni say tama Pooley piem ya ma Pooley piem ye dey ko ha wante o Pooley piem e na ma ni signal mo mo wante o no eti ye ni say e ya power e ya plant na mo plan say e bia o ma e bibia se e ma aye ya eti right enti uti asamwa chairman of Osuware solo Kenya Mr. Ignatuis Awuah udina piase mo mpanisi ye bodi tu mragu ayasem saa so na ye bodi hye so eno so yasem awrahosam ne se abrante wo ware encheye enei o ma ne yere adane kunani
say ye no kure said you mo kan dia into football 3 points inti and will be signal say yen kwase kan kwo wo boy nkunu na bibi sa yes say ye tena mamu yes ade no e de nko na football na be ye gini pankwa free nsem. Why? This is very sad, and we expect the security services say ombeteki asem no enra asem na rahuye hwade wa hase nti said na chairman of Awuah canon Womudi yes won pie no ne won kofi say woni former MP na nyankasankasa eti wom edene kokofa gate na no enna womode se kan ko wo no said ye no mo ka no eti wo hwa gate na no ni gate na no ne wa ha sei no enna che se womode se kan wo no enna ofrim hwa de nti wo hwe gate na nimu no a gate na nimu na da ho no nti ho na said the chairman of Awuah echechire mu kire ye no enna omo se ni boys na de se kan wo no nti police for information na omo se aboba wano a oto bo be men eye Pooley no wo ye adwuma wo Ignatuis Baffour Awuah radio station it we the Ghana Police Service uti asama ye nananom mo kan ya we the mo pa dance ya wo mabo bidie di akere mu ti ha sei Christopher de Benyane Alex so edu be bi so chama Christopher ya de epie okwato ne kemu abonte ana me kache chama Alex mama ne 2 step or 2 step by nim de besi eti emu wa no sankrofo na tama opie die dia me ka se Ignatuis ya we ne se tama Pooley pie ya ma Pooley pie ye ga ko ha abonte o Pooley pie no ena ma ne sigma mo abonte o no eti ye se e plan we plant na mo plan se bia o ma bibia sabe e mama aye ya enti ye de se de na aka sabe ye next match play away me boa ni pa na ba bona wa ye o ma se de bia ko match ba ko ne ko ba ko be wu a ya ma le gre ye ne pa se na san ko ya ba ko na ko ye mi enura ayanfo okonto boy na fre ene eti wo pase apia ti wo na on bu ba ti se de bibia sia ya wo front e bi si bi Ghana eri pa wo Ghana ni na ye cham yensa anya bia ko be fa mielu wo de yenfa bibia kasa Ghana ni pa wo Ghana ma wo mu na ye cham yensa ko to ya nya ko de yenfa ba ko wona be na aye what be that? Ya boy supporter you. Oh, baba na supporter you. Say na ni. Eje na ba. Muslim na ka football master you. Man na master you me. Ya fo ogboni ani dia e ma Asante man ya wura. E fa ni obi antra. E ge na wo do. Se ba tu pasama, o se ge na ye. Na so be be team ni free. Any entity and to pass a new person in my head. Nothing there, nothing the problem Asante Kotoko. I can't even then the young addition you go. Every city. And here they can't tell your management say, yet to make some rubber. And yet to make some of your 1 year. By your supporters, maybe you're going to say, ya go yo bia bone ya go yo bia o ma football na ye bo ya de ya ye ho fi ya ka ho on to say because ana yesra IGP dan pare na yesra ma bani John Dramani mama say so much of man am
Ignatius and Awuah. Account. The security account. I don't know. Ọmọ Brano and that Romeo Musa, Ghana. And manages to get in, achieve your own, achieve your anything. All the only in Crown, our share. Right. Eti necessary na de course so e wo Kumase Regional House of Chiefs e wo menhia na the MP the Kotoko Secretariat na wo mo chia no de nsem to Ghana fo anim say wo mo de wo mo ko hu ye no mo ka kire wiase nyina say former MP a friend Ignatuis Baffour Awuah ne mrante a wo mo hu say wo mo ne papa ne bedi nkomo ene de se kan ko wo Pooley ekuno won se kan ama moja nwino no a ene moja ne nwino be ma no a wo hwemu a video na no wo shinti no wo hwemu a moja ne nwino no a hwade na awreho sam so ne say wono mo kasa nyina so na ambulance ni sisi ho ambulance ni enuru chese 30 seconds kra na ambulance betumi atuka na ba ho within 30 seconds enuru 30 seconds ai eso ambulance no wayi nani ya ambulance ne si ase no ambulance ni si wono o si ase hwe din ambulance no hwe distance no afebra manfa nko wachi kakra ambulance ni si ase no yes enu 30 seconds no betimi atu abefa nipa nako Ghana ambulance for car ni si wono free eso no mo kam se na ambulance way Ghana anyanwanwa nkramofo ne akristofo kuro ndi se ya na ya moye no nkramofo ne akristofo kuro ndi se ya na ye no eti awraho yenu ano ye friend Pooley no we die abusiafo nyina mo nhyeden wo nhyeden abanesa anoden eti be ma na da ho no woda ho afedie wo mo nsa yeka onipa no oko disekana wono apira na kuno wakuno krawo 3 points in tio 3 points ti yenkuni pano na iwia na yabe complaining kono yenkuno yewia na yabe complaining so ahomete but yete omam na se yetena se kase yemu asabra bowe na I mean yenye violence yenye no bi be yenye nkase yetutrafo we all pay the price one day say nana wayo gene tena se itena so bia na nduru so na aduru de ode ye no so sa no be ne dey ti chechire o man se ya ebekoye de se ni ya chechire o man ya busa ho se ti ebekoye Bruno region somewhere close was our Bruno region hono enika mafa ne say normal na me gina somewhere so na maka se media kire ye mpanimfu aye amutie ye ya ye social media so na media for ho enye media for nyina ne hunu sa ne mo we have some people we foresee a future ye hunu nkire wo ye panibia na wonim you don't pay attention on say emfa ho ze wo ye panibia wo ne wodidi na wano masere na wada but enkomo bi anipa bi die eniema bi omo ye no origi bi mo no one day it will go close to you I want number cast and some ya na ye making ya de bi no kro wo de won kodi awudi ye wie ye no ye nuanom bia won ye sa Bono East fo no sa Bono region fo no
Womoti internet no so tie nkomo a wodi no wase wodi tie nkomo we tie ha sei. We are born now kokuma say. Then no mama medina tachima abonten so anye. Njiso ko jinsi ati na. Because if you are break a one me a bruni, what you say? Na me kokuma say. Me ko tamale. Me ko kepu. Na me kujin kwa sema wali ebu kwa yaku bakunu kwa seku. Me mameka se bi Joshua. O nzuri se oba bu kira kare pa. Ba aduana dawo se. Asante Kotoko betu on be kan no kro. Na aduana so kuma se fo babu be aduana. You to a discriminate na way. No. Enti ewe mu ye nuanom a wonom so ko doma ne bonofo e na wonom di sankomo yi e kire wo se onipa bi asini tirimu po se sa region ho de atutu asem de ombekoso aye ombe test mo pulse ahwe o mu kura sin ni mwanum asantefo no kura de sin ni mwanum fi se eye a nananom betia wonom an asantema mu de wo yesa wo koye atutu asem a hwe wo nananom be pro widiem an oh, asantefo de se yakeka omani ma hwe sin tua omanum fi se omo ye gentle ena omo wo ahemfo akese eti omo ye so omo ye turuta so pe ye be come omo down asantema mu de sa ne te nemum ba bi de omo timi sode ye turuta sem omo mpanimfo ntimi nkan me omo down eti asantefo no obi aka kire mo se ase yakeka omani ma hwe se esin tuam o fi se ye mo ohene pon ahene mu hene ewo mo region nim Momo region ya wo ohine kase the king in Ghana hono wo nti ebeye de sa santini bi bekwakoye akakabinsa ne atutura asem ebeye dene fi se ukokoya ebegu wahemfo akase n'animu ase ti asantima mu no esim se obi akeka wonu animu ahwe se esintuam tie de mekan na ya nananom amwo asantima mu ho meka asem we muntie ni wadawma mudi amu ye mpanimfo ye nim se enye niyama nyina na mudi mwani timi hunu gese bia de ben mo ahemfie na se mubetia muntie o se mubetia oman no the future of the country no and rely on the hands of mpanimfo. The future relies upon the young people, and when the young people are doing something now must pay attention na mube focus wo mo ahenie montemafra mo afahye nko ade a ebra bi ba mo afahye enya kono bia mfa mankoda no eba ne fi se enipa bia bo mo tiri mo pose ombe bre ahini ase e wo Ghana samuni mu a monko Britain na monko cheke asema mekan kamen kano ba esa mekan fi se eniema ekoso on sim se empanimfu a wono wo Ghana no they don't pay attention to enkoda niema on moye eno mo aso o mo mfa nkoda da che ho. But oman bia no opese ohu the future of oman no a check the eniema nkoda na ye hwehwe sade wo mu sedwene e kam ye se e bia santimam kakra bi na enipa bia ni gi amamre ne amane ho asa me kano kre unim se Ghana sisi ye ope baby enipa ni eni gi amamre ne amane ho ye emsa santimam nko a eti enipa dodo ni bia bo mu tiri mpo se yembre ahini ase eye Ghana na me na wo kase mu yi eti unim eti za wo ye pani ho na unsteady said ye nkoda se dwene eni omune ma omu ya ho obedan obenyini na wada na ona agu abonten ebi si wo United Kingdom on se ebra omu sha ase so ombe kasetia British ahini no no mabre na se no omu ye ya sa akoma ekodu stage say now we are taking the power from the monarch to the people, and they will almost succeed. So now in Britain the power belongs to the people. It is Queen Elizabeth no a recognition and woman de any man but on the side of UK
uwia omo bes nipa no beto oba na uwia no akochia no eno ano no in fact omo timi ye demonstrate kra tia no say sika kra ye bo omo ban no nipa nim so omo nte ase because enform now mami nkasa nkyere me nananom ewo Asante mem enei ye kese enura na ye kese nei ye kese basi ya nhwe ni ya ekina ye nye kese asema me kan ye kasa ko asem se ya nhwe ni ye na ya pay attention ni ya peke intelligence from the grounds ni ya dwen say de ye wokumase nko a ni ye betie de a nipa bi bopo firi akire against oman no daachen against ahiniye enipa bi bopo say yankeka nipa ni tirimonian sa ahiniye wo Ghana nipa bi bopo paawo say yankeka nipa ni tirimom na yensai ya traditional structures no nti enye nwanwa kura say eye den na oman ya before ye dia ye ahiniye de eye dia ye traditions and culture belongs to us. President Mahama Baye wabeyi chieftaincy ministry e dia kwose local government wa koa no ase ade so no wa bobo no pona dia kwose ankuri mu sa no waye no odi opa akoko check sameboa koko hwem sameboa ai me nka asema me tena se ye hweswi mu asana makamasem koko hwem se ede ne ba ya President Mahama Baye wayi chieftaincy ministry na wadi akoka local government ho nananom media misawo nanso so omane daachi enyam yamamre ni amane no enyam nananom enyam mpanimfo no a encheshaye amobecha ede ama nkoda no ibetimi ato aso eti say ahiniye hu ebeba ni monyam ebre bi eba de a ene ya mum pay attention to the media ya mum pay attention wadama ya din semfu senkama nkofa megina mu a nanu me usami ami wo fa teacher kantanka wono so atie simbia wo be kire nsem nu kama social media so enya kwa nanu me sako hu ye o ma sako fa professor bi say ono ma kirem sa ampa santefo ne cotton you see it is intentional intentional wadama ya bedin sanfo na me beti ne suntas kokko na ya expose no o masa akofo professor bi abetena wo se on kirem nanano mai me say no opani bia no wadi aduosi a wo ye the future of any country no wo dia ne sa wo be build wo nananom no o ma inherit the near future because opani enipa justice wo wiase wo be kwa mo bi aba nti se nura na Asante ye kese a ejinade nananom ye se ne Asante ye kese a ejinade kanefo ne ye eti so wochena Asante be ye kese a ejinade nananom be ye enne nti sim se obi e keka Asante anu mu ahwe se sintuem manfo plan pa omo keka mu anu mu ahwe se no opa hinie kese a ewo Ghana e ya Asante man nipa bebre ani nye ho sabi yewura kura timi ka se ede ye bone ni ede aye mo enyeme na meka Asante hini timi ka kire wiase nyina se wahunu de ekoso enyeme na meka mpa achew Asante timi ka kire se o ka kire ne nanam se ade no obi na baabi o se media mifia na wo ye Asante na ka so ofu ye Asante ni dia na obi buafu Asante hini ne ka kire ga wiase nyina wahunu bibi it is obi kika Asante anu hwese sin nim dia ene ye beye kun no sa network to aso sa obi nkase podu ohine mum ehia ye nyina be fie sekan ne ye de ne dwo ede ye ne beba se ye kobobo Asantefo abanti ye mfa sekan ko wo obi ni nko no ede ye ne beba en utie nkomo a ekoso internet ne so a intentionally enipa bi face wo mo ye violent omo de omo kuta the hallmarks o be tutu asem bisa mo Asantefo ne de ba mo nananom betumfo ye betia ho say me metia me ye well measured bisa ina so acha say me defend as Asante man no asem betimi aba ye betimi afra pro widiem minim ni nyina nananom betimi ayiwa ma ne ya pro widiem minim ni nyina me is very smart on that
Timmy, well measured, say, as my make cano ya dear. A bet you will be a bet so being crying, a bet any bibi, I'm gonna see a bibi so ya Santini, and the money ye gun any. Men can't send be out from your minimum one. We say, and net, and no cre, what damn and contompo dear dear. Na wuram wa ko duru nipa bebre ni nananum bebre wuram enesika dia de nya mamre eni abakosem de dia de bio da bi enesika fo de wo timi de wo sika to no kore etimi to mi eti se enra na asante ye kese enna asante ye kese de etena se ya nua duaba bi ye ma ye nananum ko anno amamre de ni amane ne de a eni ne bedumre bi no enya kese bio wenu enya huhu asem wen eye mathematics eye 1 + 1 = 2 we your calculation na wo hunu de ekoso me de besia pachoba like video no mighty openi we MP Ignatuis Baffour Awuah nipa ne bia boni din se enrad enkomo bia odi ye ene Pooley banta bia omunya ye owie no omo ye se ne Pooley kura woni kan no ene nipa bi papa yi omo na ka won ne boys de se kan akowo no ekunu ene waye gone too soon, rest in peace. Eti openi Ignatuis openi sa woti yenka enipa bi allege asem wodi ato so bibi sa akoso a wada ma mento nka wai me de na meni ho de omo ka ene ma freche ma no kra no woti meeting no bi no ama na sa wasisu biu se an omo bodin se una we yes ade no ya una we ye won komodie no ama boy ma yewu enananu atie wo mo mudi nkomo yi na abodin aha nti bacho yenti we ni Asante so yes sir. Ignatuis Baffour. So now we do baby I say and you have one of them. Oh my man say oh my man you need Ethiopia me wa. Say san Ethiopia. Ghana okofre ma ebekum Pooley. Why the worker? That Chinese. Why the worker? And I say, you can't go rested you. If you want to attack you and say, and the Pooley, one by one sound of fire. General manager. Why a general manager of the no, the manager, but why a security? Police officer. Emphatically, what can I say? What can I say? Pooley and Sankoba. And a good point. Me am confronté papa. I can't just papa me no fit you go. Papa ya no free. Me confronté papa me no free. And now ya last week ya no be ma 1 year. Ne papa ne ma me ye go bi. Me no bra kwasi ya the boy. E papa me ne mo ma nya sa. Me ko ka sa chere no. And on started so come support us down. And do baby, get your friend black channel so how many black Chinese. Now also on my target Chama Damena. And a Chama less. And I could do it me flashy home. And I'm a teacher girl or Mocasas. Number call again and joke. Really about before Chama to Munai. Somebody said you, let's say the what. And then I'm going to the same girl. And then CEO say manager they will need to do everything. You know manager. Ah, I say. Only by our the same people and a try say on my attacking used to the Benyane Alex. So if you do that, because the chairman is by the PA of a trying to get one thing. And I'm a catcher chairman. I said, Mamma, 2 step or 2 step by them. And move on a sound of 1 hour. Tell me, make us say, Ignatuis Yahweh, and say, tell me, Pooley, Yama Pooley, you never have one thing. Pooley, and a man is sitting among one thing. And the young said, I am planning. I am planting on planet, say, eh, Bia, or maybe Bia.
yere wo ma se da bia ko match ba ko ne ko ba ko be wu a ya mo le gbe ne fa se na wu na san ko ya ba ko na ko ya mi enura ayanfo o ko to boy na fra ene eti wo ma se apia ti wo na ko ngu ba ti se de bibia si a ya wo front e bi si Ghana, if you go Ghana, you tell me and son, I have your from you. What do you find me behind castle? Ghana, the power Ghana, my you tell me and son. A young man, what do you from Baku? Whatever. Right, enti Chema Solo for Suwari, ono suna semwa, wade tu we see any more no. Sir, dear course one. Ono die obo opani e friend Ignatuis Baffour word nti mesre mo share video ma me why oba like video mesre wa share ma me why na opani wonte en ka se so asem se ne ye ato ne tiri so awudie ye de ato ne tiri so ye de aka ne dire ho se de wo mo kan ti wo onyi ne ho ano now yanko yanim ma me nyina ase na me ka asem we wo ho on se ena me ka se sim se amanfo akeka asantefo nanim ahwe se asintuam Aye. If you say, South region one, Bruno region one. As him say, any public could audacity say, we are to travel chain will be our baby. South Bruno region one. Na, and I make us say, one say, Yana Nanomono. We am penning fool. But that chain in your Momodachian. If you say, Sikano Bibi Amubi. Aya dead, you know, and say, na me say, South Bruno region wow. Oman ni constitution mo bia kwan se abusua bia nyini hene iti mema busua mu ena me se yayi me hene me hene no ni dini di sei sa bunu reach ho no ano constitution na mo bia kwan se obi wo ye man hene wagia to say me a proud paramount chief of so and so sa constitution no ebeto se obi so edinde Asante hene e wo constitution kuro na mu bunu reach ni mo no ga yana nanum tena se Em will beat me inciting Koda, no Koda say, me, the name Asante Hene, I have a big problem. The name Asante Hene, I have big problem. Na why you ding? Na ye bring washing Koda, na, my father normal. Said the maker say, O mine dachi, a Janam Koda no so. This will be creative propaganda. Mimi am Yako day. Asemia, Ebobo Bible the last 6 years. And somewhere dear ba. South Blue reaching ho president wo ho no eniema waye na nanom fi se eye kwa bani se baabi abehu se musie obi a ne gwatuase baabi abehu se musie obi a ne gwatuase wo de we paramount chief a constitution guarantee with that freedom we are okay. Then I have problem with the name Asante Hene. Na ye bring washini pa os origin him. Ni ye bring washini pa origin. Na no ma ye din. No ma ye din. Na mimi ni sami wasika nya no sami de ko court na emfo no nka mi edi sa di we nka bi you. Eti wo paso kire say wo de wo ye paramount chief wo ye okay. Eno de we ye nyintum ni ye mo mrane the paramount chief so and so region. What me ko dina bonti insight tia I have a problem with the Asante Hene. Na ma fa ne normal. Na diamu 6 years. Eti lawyer bi ani kumase wo. Eti lawyer ni Asante mem. Ana normal. But me chira mo say times of yesterday will never be the same of times of today. Nti say what na say. Now say oh no enya hwe Kakran, people are testing the pulse of Asante mine. Omo testemo, eko football mu, eko aye mu, eko bibia bi mu, edidim. Mi hu yanka. Ai. Mi hu yanka. Me say, me nya bofuo, me nya bi me nya treneni. Nanso so, ye dwena kire ehunu de nipa bi betimi aye. Ye dwene hunu de nipa bi betimi aye. Enko obi ntimi nko kan kire ne ba say Mimi yo hene me de ye nemum e de goldwa e de si golden stool no mo e de golden stool enya no kre na obiti no region mu na wo yes ade no ma fa ne normal enya ntima fira saa o
mo nananom daache mo be ha wo mo bisese ne asante ya akono a ye nananom edi akire no omo onom kono wonom ya ade enti nananom yi enei se chena be ye da ifri ne na ye wo media ne mo no especially omo mo ti aburo chire omo te nsam kura che mo amote